Abikon, abikon. Mana? Mana? Yuk ida mah. Mula nang pulau mah. Ngabe ta? Jual bang. Ngabe jual bang. Siapa be? Tengah mako. Ayo jauh, maju nah. Dulu ya. Oh. Jangan langsung tidak. Langsung. Tapi dah dong. Anak. Jadi anak. Telepon kan? Begitu. YouTube. Aling nga tayo umar dahil song natin. Kami naman si marluba-luba doon kami so. Nang turo marluba-luba. Seri solo, seri budi. Iyo. Turo siya noon. Sige, mo teman mo. Asa to kiddo. Hala sa tok, sa tola. Mas mobil oh. Paling ano nang breda. Ano ramplop? Dakro rin. Ano kurang doon ni kubayaran ko ni sur nang Ya sudah kok kami terus sudah seguro ng pulo na ini. wah, sugar ito mak. Terus be mak dengan Ano mo tadok ko? Dilo sa ay. Gano yung natawa sudah ba? Wala loy man sa sonari. Yan, magiging. Đây tại kamu mak. Enak tuh. Masuk mau berjolo masuk. Halo, masih tung do ba kay puri. Ala. Nah, Buy sa danay. ya itu kan. Anak mobilin na. Lagi laro pe. Nang mangihog doon na ini bulan per bulan. Puli ya pe. Ito ah. Sama-sama sana mo bibili ko. Asa sa mo jo. Kali Lewat di. Mobil ni dah mau naman. Ha?
Abang ngiyuk bayan nih. Si Destin. Masuk obat berdua. Soalnya memang pengidwat kama terdata sama dua muha soto. Gawe bahasa lahor samang pada nami. Jadi apa mang pada nami? Galau bukan nahi maulan nami on. Dinasok-sok kami di zona di saya menamarapan na berjual si kongkong na sisinaw di pogo na wala manon. Di mana do suruhan nami do kami akan barang-barang isok-sok ng kaguro nami. Ato nga mang purpose nami. Ato sa kami padang na anuan hoda mang baso alaya sino do pajari kono patu puta mula jari. Ada orang. Mahuli atay mamang pada nami halo nong galuluhod damang. Masaglit tayo di permahani sala di horasi di persahalay aluluhod damang masutu sa halak kahabunaran. Gawe mamang pada nami aluluhod damang ma. Tuamat taraza inat taraza sa nadiyat na lalu ang giat dituturi jala di ramot kami ating adong namar husul na hupuni padalan nami aluluhod damang. Gawe masalah oras samang pada nami mayaluluhod damang. Adong dohatan nga tuto na madokon na sa tangan do motohon usog na iro jari-jari. Jari-jari sa pulo na ang marsigan sa kajami. Ati adong kadohon namin na marhusulo na upuli o ipangalakka nami. Tuhamat tarazay na to sa ripada jumula ay persentabi suwak-suwak nilang tuput na mula jari. Abang parbas namin dito natuatuay na sangur siguro yung kusdo ka singgolog tangang marhuali marong patuput na mula jari. Ang oras sa husal kami kodang mula-mula baing kodang soba tuput na mula jari. Gawe masalah oras samang pada nami nung nabet kadamang kodang soba atau marmula rin na sawang kodang marusong sungot tali baik damang madihami godang mula-mula. Samang pada nami nung adibadamang kodang mula-mula nasagiat mga liat kami ano ang diraw na tuatuhin na sa batayin di parmahan di batik ko di tanong liat nasa oras kami di parmahani baik damang mga kodang liat mga liat na ita tuluhali.
Oleh mah dihita sa luhuna adora sa tapasatu lewat dihita kana berperiban arong nulis pasay silaw sin hononta dihita akan berperiban buru beri bebere sa luhuna Oh, lisod dah. ban lepak mo ba binahogatan no na parang kuda so ngonon sagdabi madihamu sa luhuna tulang nami ate rodo hami beremuna tuburin na boromuna sa pangaratuan imahami matubul na borong sa perdagangan upatadahom madiriku tutulak ko na po sa nabarong mangulyon ala nang buwak katulangon law magtuwa masogot hamu masogot mo na tulang diyaw jadi iboto ni alakom ma nama mo barhami ima na borong perdagangan ati buha masogot ati dangi utong lupa mo duhami pergelengong muna bere muna opo muna hamu ma mo na tulang dihami jadi lasrohan nami Olo, lasrohan namin tulang Dusa bali dito kami ng mga kamu tulang
tung hampir suliru kami tubuh na boromuna sa perdagangan roh. Jadi Tusong ngipi ang guru. Si Brito tinapasa namin tumagas muna. Saya matali batamat pernah ko na magpapasana. Tusong ni mang guru. Upasa tayo matang ulan tutok kita mah. Kinokorohan niya raja nami wala parrombongan no mau tangi jalan hubigi kami nanti. Upasa tayo mah tutulang kami putar-putar. Emang tadi gimana sepatunya? Putar-putar. Minta manga. Waduh ngasih komentar sudah. Gabi horas. Jadi penang di hamuna ima pranami marga sejabat. Lima kasih tikot itu ulau tak ima ulaun. Masuk ni anak god buru ima. Buru nami nagabi parumain ni ima anak kotar bagasa tikon. Dohot anak ni pagurutar bagasa tikon ima nagabi halanami. Di sialani para sinoli. Kudang dong jauh kami ima sinamung di berutai pada bagasa tikon. Di horon ni ima para sinoli. Utabi kami metong ima sinamung di berutai ipasata itu hamuna atari dah metong. Asa sisara buru sisara anak kita siat tikon 1 juluan di Arimon. Jadi di siombar ni para sinoli. Di sinamung nak bicara kami pada kamu itu hamuna alani Roma kami lau pasahaton ima sinamung nak bicara kami Tuhamuna apa kami sejalan asa satu kondisi Tuhan roh kami apa yang kami cantikkan sasa di sore waktu sama teman nunga saat kurang bicara kami sinamung diberikan pada cantikkan dengan
tong tuhon nami Tuhan mo na para nami si Jamal saat ma tu botian esang manang tu kami jadi penai pasatan ma ima Tuhan mo na ima para nami marga si Jamal kasih orang mulu pak pasat kita ma ima itu marga Jadi mau lihat mah diamu bunga tunggu namin yang galaga tudo marga sirai perjul sehari yang mulado makatai dalam sejabat doa dalam si sirai doa gabe alayalan pemurut tahun buru muna diala di beberekku gabe seperti galaga tudo mahita di patikianon Kalau di hutan di jadi raja serai, betul program di serai tahu. mau lihat Jadi mau lihat sama diamu dengan dekat tidur halu. Alanau di pasar tamuna di sia sinamot ni buntai nagabe boho tami makalaso. Pero nami ma diamu haluli. Giduli juga. Giduli Tuhamuna. Ang gidoli. Mape nami ma. Hindi siapa ulang-ulang parauna. Oti sesadia pe. Sinamot na ni balik munai, sinamot ni gurtai, segudang ma itong pinas mo. Mape. Di masa na do hata tuhamu. Jadi dihamu berek burukku. Iho itu baru nanggo honok kuho baru dijuluk bursijabat na bursirait na nanggo honok ku baru agay juluk ku nanggo honok ku bursijabat to tong ho bursijabat alaya ang mababakmu baru babakmu sirait do hindi palit tu baru ako painit yang dia anong nasa masyatusak na muna rako at do berek torono dua mga ibulan unang naong gado ni amat tasik siya yung kumahon asa ibarengan do bereki asa dekat kami berubah dan mape unpuro to bereki naong bisa lahamu pa sa baso sila puta nila tayo Ojak may dito ng lugas muna wala niyo tujulo na riyan asa sumunod ng sikilitiyo na ito asa obo na rumisma obo na sa turok anak penihang lumiris baru petong jadi ma anang palawa perkasi ay borong kulihong ito jalan lagi kumahamog Bunga saube silit kagero hatai buruk pun gabi parmemu anak pun gabi helakku jadi nakula kajang dohon kuhara isul pasaton nami ma ulus pasamo bebere pasamo nuli pasamo dengan tujulun nyari sumode beto rumah uluson kunang gabi pula i pamer kamu dia kaholong mga holongan mahita di bulan nyari nagai bebos para dia to mata saat disuruh masa katutia pasat kami mau nusuk tuh itu lain di paso-paso tuh hatta mahita liling memulu ujak mahita selalu belum ketemu ujak nak orang baik nak berkasi nama teman baik nama berkasi nama Ada. Karena lewat dobe tuh, pas dobe para masuk naik. Oh, pas dobe. Ini.
bani na takas ta ber. Mapasin na akamantaw. Oh, no. Jadi tuho itu nung abe mahasuk otak ko jalan nung mancalo pasok-pasok 11% na matari sa nisabagi para tete homma akahata na pinagdok niya kahula-hulain akining sa loob na do akang marulong-roha tu kita sa loob do sumanin do yung karapasoy doon siya tungko-tungko niya mataw na bumata akining pinabigay-bigay di jalan tinangihon ang dia matutu songon hata tungko niya matay nakining tubuhan laklak tubuh sikuru masa bunga-bunga tubuhan anak kamu dua boru dong kamu main ng naksor batu saat masolu tinugu matu kontean upasahan kami to uluson to ama hela lirik may tamang ulu usak may tam salung no panggabian matutura sa namin main naman manang ulos sarong nagayabay sa pakyo mo mga marhubas di solo ni hula-hula lumovi di eroban di ulaw ni amatara sa siya bagi jadi lang ang pulang gajang halos lurong kung anima pakyo mo mga marhubas lumovi di gonggongan ni amatara sa siya bagi lumovi di akajolo ni akahula-hula jadi tusong orang pemandarhela na buta pasaan namin nasa maruhang anak kila Asmaruham ate. Lanjut. Oh iya. Ya. Bueno, matutup. Iya, oke. Oh iya. Bueno kan? Bueno kan? Nah. Saya naik. Saya ada dua. Nanti jalan mobil. Hata presentasi persatuan CPS persatuannya Amatay. Nambus turangnya lau manuka persatuan. Jibulu pangidon nani dusta rohamu itoro tolai. Majalatur matanggamu. Tuh itu berjujur mau bersingat dia. Rabu sangat ingat ko singat dia. Lekope sangat benar-benar na natututo. Nang songon itulay. Dengar tengah jumalay bulu tengah rompe hurang. Parang ini tokong meredak tulay. Dengar tengah jumalay. Besok hatari situ tu main nak konon. Dakani harian main na di tengah-tengah ni. Dakani harian main na di tengah-tengah ni. Onan. Badamu nasi jadi sirang tudimu mawar si gonggong. Rumah
ijuk main na turun magorga. Setu mari hamu. Anak na marbisuk no boru na lapok marno. Sa di Solo sa matubot kaya. Mubasatay mo lus na yon. Setu at dari Batama. Manggoki pasu-pasu na. Matutu. Ba namang perkosi. Tur na otok nai ba. Tur na tur na.
Indah pesan kami tulang mona putar-putar berju merdu asaribe berju merda dua-dua berju merdu asahuta hidung sana pun dia akan tujuan tujuan nyari bisa nabok di habis sama kita di tujuan dengan dokter di dua inna hal toras belajar sama di bagian nah berju marna toras saya nabok doa kabar Saudi jadi Sun pasahaton nanina ulus negatan marbuarman ulus kita maratu agi asirohani putra nomor 2 di batas sama pinitani matena kita di batas persaktiani dia turut di hamu anak dia turut guru masa dapok dia musuh matena batuan sama dokon masa tutup paranginan dorong kemana hata dosa pulva masa hatan hatu dia tutup tanda buah Ima surat pun di Batama dia mau kabar sabian ima si bini boga-boga ima anak hasil dau bun hasudungan ero jadi itu Erna foto hobi orang bersian rumang diurus no pas hata yang anak siang arkana teh alai go nirohanami lepas hato romna amalu teh hokamu dapat tuduhon mon nasi seda hasuhutot dohita di kompomen yang matai lumobi di nomor sepumuan jadi las rohamu majalu nusul las marohan di badanmu las manado rohan itu tim asal permen mulu ya dengan tujuan kantor firma tok itu baju-baju pasaloman firma tok dino nang majalu masuk-masuk berdoa pas sari peoni dulu dia pernah doa apa-apa begitu ini dia tak keman kota buat perigian itu dia motong mengalahkan di nang mamuka bersari peor no darwi musimah masuklah ke rumah dingin mas satu pasatan uluson Dilim na mangulu usat masuk rumah mas mana pergosi nabi ya pasatan ulus Aduh sih pulau kita sia-sia mau lagu nami. Pasahatom namin maulos si Tanggorapti ulos natarpasong-pasong siya tulang na nagkabi silas ni Roho di bere namin di gong namin ang dapat na niluan cukta na jalanan bahay majokot na nakopartusi Kaya naman pagkasin. Huso amang lupain pagkasin namin. Hilo. Anak Dusty Rose, lagi anak Dusty. Molo natari mangrenangi di ulau niyo putra barat na bantong mangusuni na tulangnya
atas pulpon akal ulau kubun na may bebera na do hot marto manisira bera jana